U današnjem klipu predstavit ću vam jednu repliku pištolja. To je Colt M911A1. Ovaj pištolj možete da kupite na sajtu militarishop.rs. Nešto što mi se meni najviše sviđa kod ovog pištolja je to što je pištolj polumetalan. Ima težinu 615 grama, 650 grama. Sad ćemo to da vidimo malo kasnije. Evo ga, pištolj znači izgleda original i težak je baš, što baš ima neki dobar osjećaj kao da je pravi. Ima kočnicu, evo sad ne može ni da repetira, ne može ništa. Šaržer, tu se vadi ovdje isto kao na originalu. Baš je dobar osjećaj. Uz pištolj se isto dobijaju kuglice, nekih, sad ne znam koliko komada. Znači idu 6 mm kuglica veličine, od 0,20 grama se dobijaju, a ovaj pištolj možete koristiti od 0,12 grama do 0,20 grama. Kada stavite kuglicu od 0,12 grama, kuglica ide brzinom od 90 m u sekundi. Kad stavite ove veće, onda ide od 70 m u sekundi. Domet mu je 35 metara. Sad ćemo da stavimo jednu kuglicu da vidite kako se to stavlja. Evo, znači šaržer se vadi, onda ima da se povuče ovo na dole, pa onda ovo kao kočnica, nešto, ne znam šta je. To smo isto se povuče, onda se stavi kuglica, pusti se to i onda ovo ne može da izađe. I znači kad se stavi u pištolj šaržer, on sam podigne ovo i kuglica izlazi. Sad ćemo uzeti drugu i da pucamo. Sad ćemo da pokušamo da razbijemo ovaj stiropor. On je debljine nešto negdje oko 1 cm, mislim da je, evo vidite. To je otprilike 1 cm. Sad ćemo da ga odvalimo, da će da ga razvali. Ljepote. Ovo moglo i 3 cm da razvali. Ne znam da li vidite da li je sad tako izgleda, ali razvaljeno je. Dobru snagu ima, sad ćemo da testiramo, sad ćemo da gađamo neke parčice, nešto da vidimo da li je precizan i tako to, koliko je jak. Nešto idemo na test.